Kuri arimi a macani na a kahua mwaka wa 2019 uri gwetagwo makaririkana uria thithino yao ikoretwo ikiurira thi ni undu wa gukundera kwa thoko ya macani na kahua. Hari thoko ya macani thuguri iragwire na gicunje kia 22 gukiringithanio na mwaka muhituku. Kuringana na riboti ya honge rwa wendia na uguri wa macani KTDA, arimi a macani maramukiririe muigana wa shiringi bilioni 69.7 gukiringithanio na marihi maria mamukirire mwaka muhituku ma muigana wa shiringi bilioni 85.9. Gukundera gwa thoko ya macani ni gwakireirie ndereti ya arimi a macani kwenda guteaniria urimi uyu kumana na kwaga umithio. Hari thoko ya kahua maundu matirari ngurani, undu uria nginya uracungiriirie arimi angi kumunya kahua kao ni undu wa guthuka kwa thoko yamo kuria thuguri ikurukite na gicunje kia 24 gukiringithanio na mwaka muhituku. Kuringana na honge rwa wendia wa kahua NCE, bururi wa Kenya uregwatire shiringi bilioni 11 kuma thoko cia nja kumana na thuguri ya kahua mwaka-ini uyu, muigana uria urekurukire na shiringi bilioni 3 gukiringithanio na mwaka muhituku. Guikuruka kwa wonjoria wa kahua na macani gucungiriirio ni marihi matwikiru kuma thoko cia nja, kuona bururi wa Kenya ukoragwo ucete mioko wa thoko ya nja niguo kwihanda hari wonjoria wa kahua udumwe na wa macani. Mwaka wa 2019 ndukoretwo uri muhuthu kuri arimi a macani na a kahua, kuona kaingi ni mainagio gicande na makamukira marihi matwikiru kumana na wonjoria wa kahua na macani gucoka thi. Na riu wagwetererwo ni kuona kana maundu ni magukorwo makiagirira mwaka uyu turorete kana maguthie na mbere na kuhwererekera. Wa Jirometa, Inoro TV.